dan in nove okrepitve v Ljudskem vrtu. Vijolična slačilnica bo sedaj drugi dom za slovenskega reprezentanta Blaža Vrhovca in za nigerijskega napadalca Sanja Omoregija. Moje ime je Blaž Vrhovec, star sem 24 let in komaj čakam, da bom prvič oblekel dres najboljšega kluba v Sloveniji. Let me say hello to the fans. I'm Sanja Omoregija. I played before in Italia. I just signed a new contract with AEK Maribor. I hope my purpose of coming here is to go forward. And I think I'm here now, to have a good opportunity to play and to show the fans that I'm here to work. I will work very hard to achieve the goal. Oba smo spoznali kot neusmiljena tekmeca v dresu Celja, sedaj sta usmerjena v nove cilje, ki jih zaobjema igranje v dresu rekordnega slovenskega prvaka. Jaz si predvsem želim, da prijemo čim dalj v Evropi in seveda, da naslov vrnemo v Maribor. Pričakujem dobro predstavo od mene in upam, da bojo navijači in vsi ostali v klubu zadovoljni. And I hope when I came here I won't play less. I think I'm going to work harder to get opportunity to play for sure, because there are many players in the team now. I need to fight to be among the best 11, but to be there I must work hard. V karieri 24-letnega Blaža Vrhovca so se v kratkem času zgodile velike stvari. Najprej debi za državno reprezentanco in 90 minut proti Turčiji, sedaj še prestop v AEK Maribor. Glede na to, kako je sezona potekala, nisem pričakoval vsega tega, ampak jaz sem zelo vesel, da so se vse te stvari zgodile in da upam, da nas še več lepših čaka v dresu Maribora. 27-letni napadalec iz Nigerije pa obljublja, da se bo boril in zavzeto delal, saj ve, kakšne so zahteve navijačev Maribora. I say I've played here before. I know how the fans there is always on top of us, So we give our best, because when you see the fans is shouting, you must give your best. Even though you are tired, with the way they shout, you will have more strength, all those things, to give your best. For sure, I'm very happy to have a fans like this. Nova člana vijolične družine sta se po predstavitvi v Ljudskem vrtu že pridružila soigralcem v Prekmurju.